memo ma video ne kama me ba twa ya introducing obo no so a headline no so a ho say je what ase o ka headline ba ko ye twa ho no fato ho ma me de be ya ade nti no ewia no mehia no wo inside ho eti Apam Dadaa introducing one and only we are was it introducing to us one everyone yeah in radio everyone in what in radio Oheneyere yes mommy akwaba yeah now fear ya feel pa so ma feel mo pa do the da bi obo di o Dana sepa te ma me yo de da bia obusa se na Oheneyere ye na how is she doing by the grace I'm doing very great ye de nyame ase ye de nyame nso aye fe enwi ni de se won se wo de oba wi ase nyame sesa ye de nyina bi no de kan wo de no ho Auntie de nyame ase so se wo de wa bedura sumdwem na na wukwada se ni afe opa nti me ne obrempon yes yi wukwada class Wednesday class pa no Oheneyere ni ha so da bia sa wu nyina na wo fo na bitimi film apo unim se Oheneyere asema wo kan makai me nana enua panyini ono me nana wi no ono nwi ono nyini pa eti epagya na ne de na besi awiem na obesi wa ne mpa ebo ba ko pe a obo Awurade na boni ben na maye me namfofo nyina ewu me classmate nyina ewu o ma me nim osisu nyina ewu me nuanum nyina ewu me se fa me ko o so mfa me nko se wanya 120 something years o hu ne se o me se fa me ko ade achi bia na yatam me na de ma besi ha me amintimi nya hwe nti de bone na maye wo me se o ti da bia na mpa boda ko pe so ye no wu ne ase se ne na mi etie ne pa wanyini ama ne mpa ba da bi obetan na me namfofo me ni omu sisu nyina akọ eyampa no omu nyina akọ ena ne nuanum nyina nso no obi akọ ne nuan panifo ne yayi nyina obi akọ no nko ha nti ono a de ne beto kasa kasa saa uti se okasa na kotwa mu a na so ne nyame na etwe manso eti ba unya meye wadom na unya 120 something years a wadomo pa wa ma wanyini ache eti obapa yesam wakọ ababiem ya na nyame so nhiraw na meba no ho ye de onyankopon ti na yo papers de hin na da woni ma no pay me wo the daily guide obokrata no e wa hase no ma fe de Ghanaian publisher enso e da ni mo hase no e na daily post the obokrata no pay wo de ensem enam yensa can be de twato no e ye the new crusading guide de wo mu nyina no ye bebobo so e de ama yetiefo yo Apam Dadaa wonsu kutade yan here anope ma me daily democrat e wa ha nothing but the truth okay. na kwade bi tuo mampani nsem no afi the new publisher the obokrata na ye bresu sem the chronicle Minsumi wo the Ghanaian Times e wa ha na Daily Graphic do Bokrata no so e da ha ensam ne de e do so nti Oheneyere ladies first na won so na mo frɛ ne koto yimu akan kasa bi koto fro abedan su koto fro abedan su de ho wani akotwe apapoche wo wuru okay dem fa won chance ne enko ye na tiefo ne ahwefo nyina se na Facebook no obetimi adome yen ewo ho eye Sompa 106.5 FM Accra and na YouTube no eye Sompa FM Live ma ye for the Daily Post the obokrata no enhye ase chief of staff ye Julius Debla eye ade a wanya mfinhia no polepole aduosia hule nipa ya ade a wosaye we de nyankopon kura na aye ama na bro so nyani panyina e na ebetwa sanfinhia aduosia ne nti no wo ye Church of Pentecost asafo ba eno nti no wo se wo de rampimo siedu na se chencherenche ekoma nyankopon ewo na asafo no wokonye ono nko an ekoye ye se wo de hye nko an ntintin mampanyi John Dramani Mahama wono so ekogya no afei empanyimfo eninti ni atwetwe owuro ya wonom so so ba kanie mu omamuo mu ene amanyosemu adodo na ekopia no na ebra na apostle nyameche penyi kwankyerefo ya wono Church of Pentecost na ono so etua no bra na wono so ma no emoni yo ensema ka insurance de agu no so no se na yewura chief of staff
Julius Yankasa Julius Deborah ya papa no ai do me pela tu he ai senia ositi ni suo no na nsen oso mu nkofo bi koka asem bi e banta apostle nyameche o se apostle enfanche sa ewura no fanche empanyifo nso awonum ebuma na se atini ni suo e ho nsem no e ya de Daily Post anope me giri so ewura no so me se obia wo ho kwan so wo kire na dwene but wo kire wadwene a na wa kire wadwene yie freedom of speech no so e kire se wo responsibility enti ye besere se amonofo ni titru no ya na won se ye nya tumi kakra power na sika kakra no a na ye yesi ye ni obia ye pe so ho apam dada obi wa wonya tumi kakra no wonya sika wo ya akwala akora wo dwinso oni obi aye pe eti obetimi akeka bi e de akyerew eti ono ogi tu mu se entwa yie no eye se entwa yie ba ye nyina ye nhwe ano kasa yie obetimi akyere wadwene obra onidi atam we Oheneyere nko Martina se ono so responde apostle nyameche se ne sermon na wode maaye ewa abra na onmunyamfo Julius Deborah edina woda no obema ne sermon 45 minutes wose sa asem no awura ne kan ye no kro de ache ne dadanya sanko kasa no enka oboso nti no omunka wo makomanto nye ho na wose aye na woda mo meti ni suo ense da ne nti no e won nsem no krata yi edi mo amanebo aba krata fe to so miensa enan ene enum na soofo ya wono ehwe eyi ahwode ne eso yewura ginapo wono so atrese gridco penyi kwankyerefo ti breakers CEO ya wadano no enipa beye bi wa meye ni nyina bema beye bi wa meye ni nyina ne dwuma no wonfa ento enchen ewo akosombo ejabrane ya wo kyerese eto wonom so emfidie no obi no eno so ho nsem no eyade a de obokrata ye friend say Daily Post anopay wode ho amanebo aba betu edwa na wo hwe South Africa ma me na wotwe etwa na wotwe mienu etwa mu ne na wotwe a etwa mu no sane na apa wa bi ni mfonyi bi social media no so na edintre ha no na eye ade a na enhye danso ani ma me se ye kɔ yenchi a enchi pi bese 2022 2023 mu ho no eye ade a xenophobia ebi esi ho na wonom ye amanfrafo a wonom nye South Africa adehye no yese South Africa for adehye so ba beje wo mu kura boso wa beje wo adwuma boso nti no won firi wo mu emem nko na wo hwe sene na Ghana ni dehye bi wo kire se wo sisi ba mo no ene ho nsensem na akwa ya rehosem na so afa wo no na ehwe ye ne amansan enkita hode eso Northton Russia bedwane ye monyafo kujeto abrakwa edensem betu dwa na wo twetwe mo ne se aban no eye nhyehyeye wo ne South Africa mpanyifo ye wo ho nso so ene anamusifo mo Ghana ha se nom na sinkonwa wonom hwe se Ghana adehye wo ho no wonom eho ente chimebiada na empo ne behia sa aban no ebekwa akofa wonom ede o mabefia wo be ne se no ho ensem no so eyade a eda ha se nom se ye wurabrakwa wa won anaso abokoko ede etia se Ghana fo ya ye wonom ayaka de no mo man mufo ne bi wa ase no mo enti se mo di sine e kase enso di etwa wanhwa na nkofa asem papa amentima me ensem kakra ya anope Daily Post de ba ye no ebi so na maboboyi on se wo hwe sa xenophobic attack no a omu a na ama ne mu so omu a na ateko ai nti se wo mo hwe mimi hu ne se the excesses of the appetite eno na eka ho bi ema tore bi a on se niema bi sisi mre bi atwam ye hye wo mo so saa ebra abrofo no ba wo mo hye wo mo so hwe appetite nipa ye ku wo mo ene ade nti ho problem no o mo ntimi nsolve nwie efise wo kwa ebi mo akwadworo wo mo nya adwuma mo titi nuase eniema bebre wo mo wurepu ma wo wurepu nkwada eniema bebre crime ewo ye intense ewo South Africa eti wo mo ankasa na wo mo problem mo ntimi deal with enti wo ma na ye wo mo se dabra wo ho nti na wo mo bre but na adwuma no wo ho mo nyeye awo ho no de wo mo obi won sa no adwuma wo yetire ene waba wo ye no waba ada na adwuma no kono yen fa we se ba na eti mo nso ai nti koyi kono yen fa we ba wo nya hwe wo no aba no ba ye adwuma no obo ne bra ne ye adwuma de na no so how enti mimi hu ni say your excesses of the appetite and there's how oppression no omu ko omu for a very long time until say Nelson Mandela ma omu benya freedom ni ade no omu nya the excesses no sa reconciliation omu nya nwie omu hia some psychological adwene mu mfufuye bi esa say koso abrofo no omu ba no omu no mobeko ye ndade na mompa mo omu say omu so be South Africa for enti ehu ya no tore bia na ye bibifo no na ye pere ama mo apam osaje fu Dr. Kwame Nkrumah ma ne hunu nyinaa
was it the freedom of Ghana and complete until say afa Africa baby was such for Dr. Kwame Nkrumah ne cancer. That time ninya no kan ditia oppression na ekoso esa colonialism and ekoso was South Africa no. And Crawford campaigning Crawford mo ni wo hu ne wanya hwea mo ase na bebo ye kro no. Ye mom ni yegina ma mo prema mo no. Mo ye mom na mo ni abrofo no mo be oppress mo ayo mo dey. Ba ye na ye kuma mo no omo baby a bibifo enko ho an na ye bibifo na ye sori ye African nations awodo sori na de ye mom na mo ne ye ko pam ye ku ye di nue wo ye trum eku ye bobo ye tuo wo ye sekan enti honorable Samuel Kudeta Black was so afraid South Africa commissioner to Ghana no eti ye nhwe se bia na amani nyina kasa no na bi be kutimi e se omutimi ko hospital nyina omuduru omo se wonya South Africa ni as original ho hospital nkrofo yare no wonya South Africa ni as original ho ubo udi am se na se fa okra tabra na me se wo ye South Africa ni a ye pamo obi a woda hospital nti de ekoso no de ano de apam dada fa bitu aso enti omo pamo a na ho compensation ka ho esan se me kwa ya sabia se tie bia matua ho ka nti enyaba ne se onso de oye no oye Daily Democrat was nothing but the truth na enomu na wode Ghana mampanimfo ni aba beto akire na nye ono nko enegina ha Aboagye no we free Yewura Mohammed Abdul Salam ya wono eneda National Lottery Authority ano wo yenkrata ye mu ye boss so kire wo se eye sompapa ene wode so mo man no nti se wo sompa ya wo hwemfo ni mfufuro bia efa wo som no ho enti no ho ansem na anopai Ghana mampani bo na baso se KGL contract no wono Akosua atachiri anopai wode award bia hye ne nsemu a ekode awotu sika okwa anwenne edakrata anachi eno achi no wasanso ede energy committee womo sede wosi bo National Petroleum Authority NPA mpafo abaso pasa womo ayade atom papa titru ewo fanwo adwuma no ene ne ntotwe mu ye ne nam sokura ma ebo ekosoro ewo ama ahodo so no womo timi ne mampani akasa ama wotimi ekuta bia bo aboso bi ama eso atimi ate eno nso da ha Daily Democrat krona no na wotwe awieye Asante Mawura ote kokoso openso otunso otunfo to sumienu na ne mfinhia aduonu enso obedi Asante na ababuse sa voices we na me se memo twetwa to bro nya ne mabama o se oshumfo oshumfo se to sumienu to aswe kesolomo obedi Asante mai no mfinhia aduonu nso eho afahye o amubo ho dwa na award afufuru di ono so bo afufuru abaso na emu no Prophet Uche enya abasobo pa se ye ka asomodwe ho da wubu a wodifo wo board ne platform ebo pa enye de wode suso ojammom ekeka amanfo tiribom no bia eno nso honsem eda ha emu na wo bapa Angela wono nso nya prestigious otumfo gold coin award ya eda ha yi na odizika tomprada enkransamai de hye odene ho Dr. Nick ejeda nso abiam eho na sika okwa anwenne pa won maye openso ne mfoni di ataso mo di sika okwa na anwene ene ne bo no wo mo boy ya wo mo ntimi anho ano se di esisie na eno nso wodan de so open so nensa na ono asem ode to so ne se ye ka asomdwe ehene a ene se wo ya Asante Mawura nyina no wo san so pra asomdwe ede ma afoforo enti eho abasobo wode ma no enti wo dwumadi na se na eseni enso wo ka kira no pai Daily Democrat da obokrata waka twabi ya watu amaye Maminfa Daily Graphic da obokrata no emra anopai na Asante hene asem no one Valley Build Ghana Now campaign no ye dwumadie bi o se braso so man Ghana ye nyina ye sibom duakro ntimi nye kwaye aha na nipa ba ko ne nsantimi nkata nyame ni etu o man nyina choboy hey onye so ne nye choboy yey vem no from choboy yey choboy yey
Na ho agora na casa chobui. Asemu. Enti as build Ghana now. Ti choboy. Yey. Choboy. Yey. Oh, you know the unzibi. Apamo ye ni. Ye besi Ghana we ni na wa. Apamo ya mame. Enti as I'm thinking this brasso say ye nyina ye boa na say initiative ni ye de accelerated development na sempumtu emran tentem abasa harosom ni katente na emwa oman Ghana na forestry commission so say nke be ya yema wo mo paramilitary powers na sa paramilitary powers ne be mo ho kwan ama mo so timi use weapons nketwa ne bi omo so agya omunya weapons ne bi na omo de abo omo ho ban na omo timi asum yie papa enti Dr. Hugh C.A. Brown our chief executive officer ma forestry commission one in central forecast and wobo amane say yenya ne saa na mmoa na oman no mfa ntoma pa emfra eyie. Immigration seeks private sector support. It was the Reverend Stephen Wangam no and our chairman ma council no or the copy of strategy document or Modiama His Excellency John Dramani Mahama na some no katafe to so dumiensa. Wamasem nyina ne says we share omei immigration no yepese yetimi ye ni papa na ma oman no efa ntoma pa efra yie na Ghana nso afa ntoma pa efra wasa kwan no so. Na documenti a governing council edema Ghana Immigration Service wamu pushi se yenye de efeno public private partnership initiative nibi public private sector initiative na yem mobilize resources yenke kan yemensie ni na yemfa more immigration for no wamu yedie ene wamu nkanko eti efeno operation secure our borders na ama Ghana yahye so no etimi agina ntentem na aboa moman no afa no ntuma pay friend wo the document na koma His Excellency John Dramani Mahama amana say wo share asem no a ono nso tintim e de afa ha maye na modernize court processes to cut justice delivery we ye futu ampanifo de amase ye besre senka oman Ghana atentene ne ho dwumade no ye na processes na e wadodo enti menko waste time bia mempa ba bi na me amini masam then so nka yema justice delivery yema atentene ne aye adwuma no enka e contententententema enefa webra kofa krata webra kofa ili we ye twe ho sente eti metwa me ho bebrebe ne dia asam ba ko mfie num kura ne aninwie ene sese no me de beko radio court na ye di amame ye di masam mame na afa me ho atome ne so pasa se ye na court process no ye kate na ne ma kontem se de be ya justice delivery so ebeko ye we eye nsam hodo ene se wo hwe daily graphic double krata na mpanifo de abana arahusem bi ewo the back page no was sunyane eje bi to ho midnight kwasiada ne jane to sunyane bono regional capital etoto sunyane court ene niema muntama omu niema bebre asese sunyane circuit court na district magistrate court B omo dan no ene ja to mu eti apam yesi udru ho a legal records bebre ahye wo hwe court yi se de court no kay kama pa but jana hye no enti the bent sunyane circuit court na district magistrate court B no edaha a wo hwe se de dan nesi ahye no a atemo for current na so empanifo se eduru okra na ebi mu kra nsu okra edi bedum no kra na ayedin amenam so bono regional minister no abu Joseph Ade Akwaboa wone member of parliament for Sunyane East Said Mubarak and a municipal chief executive officer Vincent Eje Entry wo munyina etu anamo akwa akohwe se de enema ne sitie no ma hyebo so mo behwe na abasahara sumi katente ya ye ho adwumenti na wo hwe back page of the daily graphic and say and dia fe no mo ba be hyase investigations no ne hu de entia enam so ma Sunyane court eja etimi atomusa Oheneyere ento aso mame for the daily guide of Bokrata no ento aso na kratafan ye to so miensa e wo ha se no no na ababeto dwase Boankra inland ports critical to economic change we say Ghana Ports and Harbours Authority penyi kwantre for ya wono eda ano ye Johnson esi edu enketia na wono so ebo anan eden srahwe ekwohye so wo ho no wo kire se oh my God yensi kasem no benya gina bia papa agina na etimi ama empuntuo ya adehye na hwehwe ewo wonom so aboboa no nsa ka na basahare so de a na ehu behia se ni mu animu ya no
saa Buankra Inland Port no ewo ejusu kropon mu Asante Mantem no empanyifo behwe na wo mu ama no esi ne kwan so edi dwuma ede aboa no ho ensem no eyade akatafa to so miensa wabo ho amane ewo hase nom katafa to so miensa hona no na Kwame Nkrumah University of Science and Technology KNUSC onom so etimi enya sika botene 400 million Ghana cedis every get fund or say what they ba abesi a year state of the art ultra modern hospital teaching hospital at the Aboa we say no ade a watcher say Yera John Dramani Mahama ni tiri mo posto obehwe Aboa ama enwomesua fapem no yetimi enya no kwan paso na etimi Aboa wana obeje entity ye ene adesua ewo emu enyina de ho nsem no ewo hasenum na katafe to so miensa wona no Akosua de cartoon bi aba beto hasenom na ma me wose Dumso Reset 2026 Dumso Reset 2026 kaneno ya yemre wafo se ni dia pam wato kerosene da kanene eto ye kanu crazy ena funnel so na ye kan se funne aha ena kanea lamp nso no lamp light lamp no so na ye kan se kanea na shade grass ni hwem no so ye kan shade na eso eno so wa hasenom na se na wasie bie baabi a tokuro na ye de kerosene no egu ho no ye bie ni tene de ato ye kanea no enche pe ya paper shade ni mu kama na funnel na se kane de kan se funne no eno so dan finfin na ye de nano no ahwe ye kanea ne ho na etoa bi bottle enso ewa hase no mu a eno so Christian de akotoa ato bi ampa eno so wa hase no mu nte no we say o chese preparation is better than none say ahoboa ye chese onya hwe no watena ho ama bibi ni nyina na ye dansen kanea na edundum na bisi dum so na aba no Akosua de ya wode baaye no eno ho so ensem bi na ye de ama mu na kadafe to so miensa ma me odi nkan aboso de graphic ntimi nkomo pi Christine no ye filling stations wo mu wo bi de me hu bi me ye to bi a chew na say first hu se na esoso nkrofo no nam area ba se de na nka wo pump no ho so a hu se Christine so ai na hu bi a hu se den hu ase ye na se de ye use na ekwafom ngas uze bidie no bidie na nka ye de be so no ekwafom na nkrofo no mo de so kanea no say sa light ya abai ai no ana nkrofo use solar lamps ni ade che ka ho nti sada na misika no eyade a Ghana Immigration Service omode no eyade a waboso ntia no ye nheda enkomo pi eno ho ensem nyina da ewa hasenom na when the stranger becomes the problem, a South African parable yes say ohoho ebeye how edema omanya senia South Africa ekoso ye din kan abobo ebi eso ne ho nsem no na ye de aba beto dwa no na panyi bi a wono maame your friend is saying yewra kwei ni amakwe or can say was say I was financially stable before marriage and say one enuanu bi centre phone bi kodi nkomo na oche say na ire ya ono so your friend is say madam coffee or boss say wo boa no wona ne how ne na ma ne nyina mu na ama na bedrum pempen so a enne wa ba bedo say nyesa na tia mo asa ka to aso say aware ba akokora no minim say eto da bia ubeye Sompa Rhapsody ni so eto da bia ba kirekira me o say aware ba ako amwa emwanti on dey say yewra Richard ni amakwe okay na okasa ensem we say no che say aware ba akọ amwa ni say de ono de we full time polygamous man. Oh, okay. Aye, enti eno so ho nsem nim say any choice eno wa make any choice na de me di etu apo wa hase nom no kratafan ye no so to so ensia Ashanti MPP Council of Elders backs Afoko for chairmanship yewra ya na kane na oye titirani de emma MPP amanyoko no yewra Afoko ade a wo sign aba be predi brani bi no chese panyufo ye omo MPP amanyoko ni mo wo Asante Mantemo wonom ese de wonim ko no na ye de no ejina tre no anunti no wonom ato mo chitaye 100% de amane se wonko na wontimi emeye enipa
ya dada no anase brebi atwam no wo ye na wontimi sanje adehye ya wonom ewo MPP amanyoko ni mu ene MPP amanyoko ni din ye ne atofomu a enipa bi etietia so ni titru ewo etifi edomantem ho no wonsa ema na nimonyam ene ni mudro no ensa enwie pe ye no ho ensem so eye ade a anopei daily guide the bokrata no wode ho ensem ebetuja yo Apam Dadaa unse ote se gunman bi Washington press dinner Donald Trump okotutu otuo ni ade bitina ye nkrofo nwa se na etuo no na wo inside ho ana se na yesi security ho no ba no ena abrante no nso mpanifo chem se na wo ye guest wo hotel ho enti e won na da hai ena ye de twen wo mu ho ansa te se de ase wo ba hotel ho no almost na we guest wo Washington Hilton Hotel na okuta shotgun ibi na handgun na multiple knives two teams or bona 100% ko bedi ewu eti ho asem ni nyina no ya chini ya wanya nwo idie etura bi obi ha ye hu omo na etu abo maku omo abrantie bi oye motor rider 22-year-old motor rider no okochi abayiwa bi owo 11 years edifale no uncompleted dan bi no otwe ni koshie mu ti akwara no ba ya no obebo no na amane se sa motor rider ne ye fe ne nka save ya padi nka agi nipa nkwa ka agi save ya wi o mo chi no ye koye de ne koya fe de ohu so ma ko report asam na police na o send di momo 800 sa akwara no fa nkwa hospital za bre no ma report wa wi ye chi ne ye de ne ko court akose court no se ne yira wo nansen ya nti the be it was on man bail onwane okrom ha motor rider na me yes wo 22 years commercial motor rider Seviawi 80 Cape Coast Circuit Court ne din ko gina wo di file 11-year-old girl e wo twefo nyina se no e wo Central Region ya ho hye so ho asema ya na ye kan die da che prof be cheche how to exercise self control because e di ni panya we say asema kwakopie court ye de obetum set bia and imagine say Oheneyere sometimes ye de obetum ya na ye hwe akire wo a 2-month-old baby enti wo ya de na wan hwe nsunsu so be ba wo ne wo busua na wo ma wo nipa baako wo yire enkodansia enkodan mu oba ye ye de ukotum a ba wo ya ade a wo nhwe sei ade a mi ye be chimi sesi a sesi die na beto nkwala yi ho na beto aduane am wo modi wo hye wo ho so be 3 months bi kan ho kura na wa se mi ansho ho so judge bi aye ma me minim no nko hwe wadi 22 years ya akura ye 11 years ko be ma be de wo ho enti ono hwe akura ne mfie na o de multiply ba wo said the account bi ka ho ma ne ko du de no to enko be try 11 straight up no them ha he said o machiche munti no first fa bro ahafo o de be fa usesi a o ye we the farmers kula na say asembeto o ye ayi sesi a we minor nti o ye o be kan wo fie na what 50 years na ka akura 11 years a e be try 39 straight up no do ato ho ukodem a udru ana we ya besua nyansa apam fa ba ku bi bra ne ma tiefo mrem na aye ni say no ma menka ne ko na fe de new publisher na yewra Emmanuel Kofido nko ena wa samane comptroller ene doma wo immigration service adan a wo se na yere one na yere Celestin don Kofi wo mu ni ho won be ba ya immigration fo abo wura fi ho wo mu twa wo ena Kofi ho kokobo search na sa search no so kura no wo mu nkura warrant enti wasama wo mo anopai the new publisher wabo ho amane na basrefo na se wo mu de nsuro sa oba no eno de wakeka bi ede kire yewura nyameche free zone ma me awuni na eno nso eda ha na nso ni nyina no krata ne de ato ase se chief of staff wasre se wo mu ho wo mo emobo ma wo mu ntie na no emfa ehon tansa enwu won so enti osun na chief of staff sun eno achi no wasan de aba beto ase ya se dum so atwiniti mantambe se miensa de ehon fra ma sha ase ebobo ya eda ha the chronicle the bokrata no ena wode abeto ase wo chehene na atware ne se de egu atware so hene eso eno nso eda ha ise ya ba ne no ma ahemfie kura won kobi ne ntoma kura ne wo fira ne so wo hene a emra betimi atia no amamre ne amane ananka na nayo no sese wo ma ba no a wonyo biu eno nso ho nsem chronicle wo twa ede aba
na yes parliament ko pass a bill bi parliament to pass a bill for compulsory paternity test for every child born in Ghana. No, the Chronicle, the Bokrata. No. I say I can Proverbs 4:24. Okwa ya paternity test. I say, Bema na se Tony na so na wa. Tony ampa na na wa. Be you doctor. Hey. Parliament to pass here. The observance. The Bokrata na an observer no so say Honorable Julius Deborah apology no say eno so twae de eba e besre fa Ranas anu asem de ba ya entwe power shake up energy minister orders Gridco CEO to step aside Richard say obema amnesty ni bi okay omo da ne dua fie no wonne wonom kosomye ewo eye ensawam na ode we say to ose nipa apem na ode bema ewo eye ensawam na ode we say to ose nipa apem na ode bema wonom tie se boy course wo ho no enya asem ketua ntie no so ho nsem ne de twam aye nko yanim mate ye matie for mrem eye 0260196064 and 0260196065 hello Abra. Uni aba Akosua ni emi nua be ma be na mehia ni. Wa uni aba ma akafia ni o. Akafia ma mintie wa no pe. Dedika me bo ma baso ene ejmadia mo ya ma o man Ghana. Kame fa kunya kesi insha incoming national chairman. Ona bo wache eja akun. Ena incoming organizer Greater Accra. Ona bo Moses Abo, Blue Army Commander. Safia Muhammad Jessikodia and Dr. Alhaji Mahmoud Bamia. I'm just to say, only baby. The Akosua, mem, Efa, and Kanye, and Yeka, Mose, and Yetuso. Yes, only that Saturday did assume. And where we are, they 10 o'clock, almost Juna, Kobo, and almost soy. But just yet, Yeka. No, you're any do that here. Yeah, but not baby at 8 years. Oh, that you have to a better monana like here in the air. You have a solving problem. You can't get a for a monkey. You can't do so. On my penny, mama, I am a will. Oh, baby, or maybe your baby are. Give so a back with the daddy, and then you are for your job. A teacher for any you know from Kakrebi, mammy. Hello. Mamintie wa no pe. Aye, yanko. Ano pe, mama waguma. Adwuma tiase. 27th April meboa. Aye dem. Ye kwa yanimu anu no. Aye benta me afia da ya. Aye, njani ye kwa abosumi nu na ka abosumi nso pe na afi ko na wie. Hey, aye hu. Nyame tiase. Ebe yi. Nyame tiase. Sade o kan ya no. Nukura pepe. Dr. Mahmoud Bawumia. Menu aba oni nyamenyeju. Meda CP so for mame dome som 0260196064 and 0260196065 aha aye Sompa 106.5 FM Accra Ghana speaks Ibre and also Ghana today so hello. Hello. Yes, me pacho menu aba na meshiani. Mini to topachi. Ashima sova kanable. Possibility to the bank work with Yahoo Sahima over Papa Aboagye. I'm an unpump to tell another place. Nyame adom me ho ye pa sa wonso ho ye de. Adom ahwe ye da ho bambo nti. Yo. Na me na so. Ye ntie wa no pe. Me da se mame. Ko de ntia pi e ko ma. Ma de ni na. Eye Edmond Agbo. Do me ko be nya nti ono. Na ku ponchira papa. Oba ye no do me ko be nya fa nti ma pa pra ke de dia me ka obi aso bi ho adanse. Na me ntia ono abu Julius Deborah. Enim papa no wakoma pa ni tutupachi makoma ye de pa nenam mahumo bro ne sadia me wo de soft heart obia o ye street dia no enchena usu family yire ne so a usu nti honorable Julius Deborah ye tiye wo ya fe nemo de memo bia nemo bi bo bia nya ho dia me de koje no nti we kuja eno wo ho a ma mi uni
the day you here, Bua. Think was your some phone here, me bua. The day you did, in case maintain some phone and think what a summer never comment. Mommy, every newspaper review and news are more crying in actual say John Dramani Mahama, Elena Bay, a one of more day. Yankupo Shrapapa, no anything. We sing Yankupo say, oh, Mahama, yet, dear. Yet the boom mine, then just him say, let me call Abba a callback. Yet before we say, that ECG container, Nairano, why an area? And yet before time no more year. As the President Mahama, as resetting Ghana, what you want Kasa. President Mahama, Juma Pa Oyema Ghana for the home. Because this time, any people who have to sabotage this government. After it's not allowed these people to Ghana, they best solve that problem. And then you see, I like to call off the CIO. And yet, a free ECG Hono, I want to the flow Moses, I will do I'm telling the fact. Because President Hama, to Yama year, every 2 years old, because 1 year, let it in Asusa. Also, who said that, of course, said, who is a jack or two, a transfer Akosua. We are aware. Oh, there's a phone being on Master, a best tactic, taco, pa, if I come on here to Honum. Me patcho Mateo Tam Nason 0260 19606 0260 19606 Hello. Obaima Akosua Aboagye. Bemena. Pacho, we are na amwa Aboagye a make a against you. Me hu pa na Aboagye me enkwai. Baby can cheer income national chairman, you are honorable Boachi Ejaco, and in cheer Nana Kiyaba. The credit, the credit. So, a name we, who's a politician, your brother is the catcher of the MPD for Akosua transformer. I was something to our putting that. That's what I catch a new Ajukwa or the other Junko that would see how the catch happen. Because MPD or member pack or chip. Substation, I want Akosua. Never gonna for Ajin our Promutana. So, move in a margin of my you're gonna put in a watch of a gonna photograph for a moon. And a good oil and a moon to leave and then you're gonna fool. Good oil and a motor and a moon to the answer. And the moon function a transformer and the Yakoshi and a head for Sabaji Apan. And then a crafter. Who to get down to question yet? Can the pressure Unia? The man said down for blood. I don't know what Mama was doing. And not on be a casta at ya, but go for Penny. You know, the after the article too. Let me show you was the baby. That and Kofuya Akosua Koya, our 80. I know the two. I don't want four. Measure who are the Ashur or Mumpa. No, because I should be a radio. You're not true. The soup clear the Dana Akosua for them. And you're not true. And you said you after them water. Obi actually one small. Martina Namo o time no asomeda 0260 19606 0260 19606 me fani pan na me wie hello. You know what is it? Nyame adumo no krasa. You can say Africa so that the MP to the one of the region. Yankoi. Namechia chief of staff maybe obi nyame kana do ashama ko communication brand so mo kana and forestry commission is down on us for bokumo dey DP moro akotia or vice chairman or region and I could do the regional secretary nyame chairman to secretary nyame kana obapa sabi Ghana for idini yipuni aye papa yini kai Embrahimia yeda isum for the more than past 1 year. So a bad baby. In the house of Mammy said, what check Yako, and no man being a no for your man energy ministry, and not he and would be a pamono. Napo, hey, this is what the power back, every supply the cost, but what the 36 million Ghana in the Koyano. Or catch a month and drop what a mover,
do so timetable and Mama Ghana for. And yes, I'm not catching them. Let not do so you are. And go catch them some of them do so timetable now. I'm beautiful. A minimum and Kaye. No many anymore. And now, Mamma, one can someone who said changes up by my brother. Libra, I can say for me, one can say brother who assistant. Ah, no more, John Damani, my neighbor, which was a big deal for you. A young man, a bustle, in the Juma power, one in the ministers here, and minister. Name I just said, and 24 minutes that this and MCs, no. I'm not something I use a what say, power, I don't know. You see, I don't know. One transfer to one because of my two men, not the young queen. Medas no crassa, Canipamians 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello, Mineva. Yes, Bemena. We are only a Felix Bell. Yeah. You look for. Ayo, Felix Bell. Bell, young quay. Medasia no pay Yamishamu. Near you, my family, the bomb in Ghana. Amama, when you hear Mr. Maminchia, the incoming national chairman. Honorable Boachi Ejarpon. Papa, we. And immediately, Yamidia Chanikwa. But the party in any man. Party in the journey, and so I'm a discipline about party. I mean, chair the incoming first vice chairman, Felix Yaudankwa, Tema West. Eric Nati, Rita Accra Regional second vice chairman. Michelle Papa Baby Obia. I mean, you see, resetting. It is resetting on an air cosono. And young one. Resetting in the set. You see, young fat drone near Jumabium. After the Abobo Yamum and a Bay Juma. Resetting. Resetting in the set. Yenumaya Juma for 14 months. Down Jomuka. Resetting. Resetting in the set. Yeah, Pamugana for. Efe Jumamu resetting no resetting ni say dum so na ye wo mu me say every day bia ga ye bre e wa hanu unya light no power no unya fa nya juma enti se mo say e ma na Dr. the friend is saying former running mate Emma Dr. Mahmoud Baumia e ma na owo na mo si on fa timetable mra no mo so enenso mo fa timetable ni mra na ye hu di e koso ana nu nyina ye resetting bi resetting ni say e ya nis fo aye adwuma aye ntia omuka resetting ni say Bank of Ghana dan ya na say na Bank of Ghana for eto free ho aye di 11 million Ghana cedis e ko renovation that was blokra atika for year adwuma ye ntia omuka when you reset you know Ghana for an wo mo me dan se be me na wotam na so aka nipa mienu ho we enti hello Sompa hima Eben me dia ba na on ti say na no fe nyame adom ho ye mame ntie we me yin say weekend so ko yi nyame adom e da nyankopon ase o ma me akwenyi mame nchia me mpi honorable Elifre Masogu na no pe na honorable MC Agu Jumapa Modi e de Boa constituency in municipal na incoming chairman Mr. Usman aka Dedewa honorable Edin na yes maintaining seat and honorable chief of staff so Michiano Jumapa Odi na dum so ye bo ma paso abon kwaswa na India e be kwaswa aka omachi say you be galam say sun kunu na ni tabone for mo di o my Ghana and so my Ghana influence we no to be na e be twa na CPR chief executive so be mana mo na kwi CPR chief executive so be mana mo na kwi it's sad but I mean make say until say NDC here what power you dey ja inamfoye with ejuma ka say e bo magana kan e konkan e wo MPP mo no say na omo collect some communicate better because atan traboye oh say MPP back power omo mfa because when say MPP ni ye Ghana ni let's say honorable Abujina to
governance enye na bo abogina to governance enye na for you say no na for MPP mu nti ye ka se we ye ka se amanfo e sabotage aban mo nya we afa na won se ka se de kuma si ru ana ye from mo for grassroots akuma ndia grow because ye ka na yi Mate Eben meda se wo time na so memfa de otwa to okra hello Yeah, good morning. Good morning me ba chomi nua ben mehia ni I'm Petra. We have a man of fire. We do a question mine. Abekumanov. yo wafa wona otwa to ye nko ntew Meda so far we me boni tell. Mami so ne mintia. Nyama de na dia to tete. Oyoba Odemufia or conference secretary Abekumanov. Timetre. Why just oba na de. Kai wo so. Da wo no one kwaya sabia nkohwehwe wapum. We who dey how no one person a true another pantra. One ama kum na wokọ. Then it say the machine saba. Not the 8 good years. No maintenance. Yeah, we because the machines need more. We are young say MPP benso na na do dan ko kupa to penso asem na making. E get ya enyo maba say enyo maba tintem. Na me didi say eno na ne onabo abu le John Jinapo e baba be tell them say yes. Eno transformers na wo ho no. Ye de buy no ya maintenance. Eni to be na e de access ya. E say ya san so kopesika. Ni e di be tie. Mate me dance yemfa afrefo no ensi ha time eba mixture edro no yedro a wonya binom ye wunsu wo bia na time eno an obi adi di n'adwuma time eba mixture dro no wonnom wana ampa honam ye wo ya wanum ato wo ye obi a wontimi nna yie wo wotimi se woni padua no wo bra nkasa malaria ene wo bebese bechia wa no pa na achia wa wia na achia wa numre busumi bia malaria bechia wa time here bam Mr. Drone ye come for the amawo Dr. Tafri Jane ne dom wasan the time HH mission capsules abedre mi no ye ntafo wo obi a wota adwonso bebre we immune system ayemre wo pe general well be no pese yare ne beba empemu agudie no wa wotimu se obese wo spark ya en spark pascal e kan se pa cascala wo spark ya cascala ene na de wu hia apam wo spark ya cascala ujina faako a battery na wu ehia acid timi mo ho so enti time HH mission capsules no mum ebebo chidom na ye wo kama na abo anti Fred Dr. Tafija ewo 0244417669 0244417669 na Sompa 106.5 FM akra ye client service line mo frɛ pa ye da masemu ma ye hu se mu ti me tamfo ne de ma Jeremiah no no awapa ba ono timi say yes anajo timi na enti ene mo kana ampa mo problems mo de ba mo inquiries no mo ye da mo se chese mo tie ye 0531886216 053 na no bi send message pa chom decoder no so mate akọ na monya na momra enti 05 mo na mo ye feedback enti number no mo fa feedback na mra na ye hu 0531886216 0531886216 so person my feedback o person we enquiries ni bibia na o the phone number so WhatsApp number o friends so e be ye adwuma sabre de me come say good money habit in bad economic times munim say Sompa Rhapsody ye kan sika ho asempa if say the empany say wo hard earned income no Oheneyere e bedroom rebi na kapre ni wonsem won say wo sorry a wo ye kwa adwuma ye bai e sika wo but say e ba no am manage ni ye a we am mobo wa ho hiem na no Dr. Richmond Kwame Frimpong ba show you so the book ne kutami good money habit in bad economic times or see obusa wo se ene se bibia si na se wo tena fie wontimi nya adwuma 6 months wo betimi ahye wo a won nyeska bia mfiri ba bia salary bia mfiri ba bia ma ba ma bia ma wo kapre wo ba bia ma wo kapre wan ko a wo te ho no wonkosere wonkobobosia bibi tu sabre na eni kwa se wo ye adwuma se wo adwuma na abo se yi wadie bibi etimi se wo yare a woda ho no wo disaban ba mu question kase pa wo busan se wo sika beye 6 months da wo betimi a show continue 6 months a wo hun kire 6 months wo se enti sade ne wo ye highly poor indebted citizen indebted citizen of Ghana. We a HIPIC citizen. We a HIPIC
because what way you ni kapre da ho okay obetimi a show 6 months a wonya adwuma wo there be some man na afrim some be na afrim my Ghana na afri hipikim but my money e mama no na da Ghana afrim Ghana for na wo mu ni wo mu a o ma ni wo mu state ni din na ya yi enti Oheneyere that day ni you reflect pa o you reflect sure good money habit o hia su bi o kan se enyi sika dodo a wunya na ye said you say manage no enti e kwa be fa so abo bra atoto no yes na sika ne ba ya ne ko e ba ya ne ko e ba ya ne ko enne BBC nti na be wo ba bibia ne kunu afrim na yire afrim ba ma bi na efe na kapre ni ho ba ma no ni income no yes enti se woni wa ye de kombede ye eni da so nyina asa adwuma bibia si na adwuma wura se ne mebu ofu nti adwuma no matomu a adwuma wura se mebu ofu nti adwuma no matom ena possibility nso sa wo e possible ai adwuma wura se mebu ofu me kra investment we kra no emfa so bi amre me nti emfa so bi amre me kra adwuma no matom a wo be da didi afi na akopɛ adwuma ye ba san time na wo de pɛ adwuma ye no e de na wo benya de na obedi atwen etie se wo dwene wo da ache ho etie no ne Sompa Rhapsody but ene Reverend Professor Joseph Asafo de sorry so no aba betena se na maboni chidom kakra kosi no nkro no de aka to so this week last week anger ode ye komu papa but this week nso ye hwe de ebesie Oheneyere di dwa kakra ne sorry ye tam na so mama fa kasa mineral water ema manfo sense ensu pade Oheneyere na me kasa book na bi wo ha wo pe bia ye 100 cedis adana mi tie no also unya usiga so me akatua no 30% ni man say 19 na ye de na manage sa eti book ni bi wo wo executive lodge ho bra 100 Ghana cedis na beji bi fama obabi ni wonkin kan ma beto bi wo Sompa ye wo Watermelon Street ana wo frɛ ye wo 053 no 1886216 053-188-6216 ay betimi dia ma rider bro na wotua rider ne ka na wonsaka ya fantete wo montem ai wo de shakra na wo enti eye no krepa akra sika okoya no mama sika na dabi wo besia manage sika eno na me ka kire me third born ne say sika ba wonsem nya first thing ne say wo be spend first thing ne say wo be save enye first thing is obi che uska kwa me fa so adi no the moment obi be che uska na adwene sese so obi se hu se da chu benya ska adwene sese ba wotim se e kwa be na me fa so asua e di bi be sie na emom na ba wo nsem ana pe chocolate ato wo pe ice cream ato de na che se hiafo group no wo ka ho e be se wo gi consumption di more than investment eti emfantete e masa sika ba wo nsem a enye first thing is obi diska no na emom de sese wo ba wotim se sai na me di sie it is our best kabia ba na okota de skaba no be na se wo twa sabone de ama no da che be ha akoda no eti Oheneyere ni dwatem mate bra Sompa benya bia to na kasa mineral water mesro se wo pensu panom ensuo ya nyale yade bia danim ensuo ya nka atumu bia danim ensuo ya yetu no amna donko abotan mu dia na eye Kasaloma Ventures wonsa no adwuma ya wode abaya ato din se kasa mineral water me pa cho sania wodwumedie bia wudie ne sitie se wo pe ensu papa e dia serve wo se ya wadegye ana se bia pari bi na woto me pa cho yi yo mese na wotwede de nsuo ene anonom de na edie nti no obi ho ka me pa cho na won so atimi aboa no e wo sa kwan no so ye wo eye bottle once no e wo ho enketo adantemo na afi akese sa wa dispensers ne nyumaku awodo organizations and safon pa cho ye kanfo e de ama obi ane afiefie mu mo medje na mo fa ensi wo enfama ebusua no na ye ka cho sashe one no so e wo ho mo amoton drinks mo amoton suo mo amoso mo di dwuma me bobo so ne nyina no wo ye bibia na wo pensu aseve ye kasa mineral water pa cho wo kira kwan no Kasaloma Ventures e wo tai for Hasen Makra Bok Hospital no e chi wo pe wo betimi no ma twetwe enkomo e wo 0206 469-430 0206-469-430 and 0303-965-780. And then na abusia edidisika yemfansie enti Hajia special local foods na duane a wayo no kakra kutawo nya sa chinchia wo pebia si enti na ozi say edidisika yemfansie ya tama so what wo ni
Aduane sika so si. Aduane sika say endorsement. Edabi o ka ho asebose mo amose eyi sika ntoi no mo de mu ntena o say endorsement. Obuabuano Tietia na botoa. Ba ya no adidi nso fine. Ito ma na mo wudidi o say ye bedidi. Wudidi anu agya no adidi. Didi ba bia wudidi ansa sa beka haja special local food. Wala. Eno transition hwa hachu atomic ho won say kan o Facebook o ba bia TikTok 0246359921 anopai wo mo kan yan ho enti aye say ene kasa nsuo no eno na wa me say ene ne birthday say hwa ene birthday kese bi wo ho odomankoma chiame yes odomankoma chiame me bla brother one Sunday Wednesday class prefect. Okay. Ne who keni ni behalf ni grace papa ni oil ni favor I friend no owura Cynthia Kese ne padlock ne padlock and then the life key ni money spender yes Mrs. Cynthia Kese ni business partner the mother of his children the roommates the bedmates the best kisser me nyina Mrs. Cynthia Kese a virtuous woman you are odomankoma chiame sinko wanhia wa enko atete se kontibe samanhia nti e fo samanhia o se wanwa wanka mema mu nyina wona ne mobrofo edonsini ya wo so ya ne kwaye bra na enema abu ne ko obepie nkra mi interview no mi hu se de ne ositie ne kompo nenso obeka na ho wonkran hayi Cynthia wasesa na brabo eti ama happy birthday ya de happy birthday ma Mrs. Cynthia Kese odomankoma chiame odomankoma crepes business partner na ye na woda nti e manitiri nkwa odi for maame no ama na hyehye kama aye ne fine me kai ne pink no ne shirt no ne pink shirt no and the yellow one and the yellow one no and the trousers black no and the sisi no yes nenso so Cynthia eba ye bibia ye fine ti yemfa happy birthday ema Mrs. Cynthia Kese ye odomankoma chiame yankasa obrempon na pacho munko penso bi no momra yemfa de yakanto aso kwaku ampoma ne yere ya ye die mu a enti we de ye de maw wankasa your proud and beloved husband we de nchen he ya wo ye adwuma kakra no amane afa ha omane ye adwuma no amane afa ha Mrs. wo huna mane nanso so nya hwe nya me behyew Mrs. Cynthia Kese oye adwuma oye stress no amane afase ha pressure buy no amane afase ha odomankoma chiame no ye nim ne nyina but enya hwe nya me koma no ntina tore bia nya me ama obrempo ayale kakra na no ho adwo no wo me mo akwaba watena me mo akwaba yana yes sorry so Sompa Rhapsody eba Reverend Professor Joseph Asafodu na mami we dey asa na ebekọ no me asa me papa Mr. Nick okay dan so abiam we on say any 2 days no me ankasa me rotum fo say to abebia nyam kese ebodwa data fin schedule no nso wo sikadwa kofi eso no obo ho edwa na sene aninti ba ye no ne abasobode e course no na ye fe me kwase bi na wo hwe ye Ranek eba sania wosi ede eye atibi ebe che otumfo no almost 27 ounce of gold anwedie ena wode ba ye eye 1.3 million Ghana cedis kanisi kan 13 billion achede ena wode koma ena da hoyi eye gold ana eye gold anwe na ede gold ene ye de aye sika kokko na ma yemo na baso hwe sania eto da bia beka sa santima puto but I Ghana mpuntu enukre wo hwe bese afie twem no 11 months ago otumfo educational fund no sika wo pagya ye de ko no enye otumfo anasa santima kwa na odi pagya ame kroma suapo wo hwe bi bekọ ho na wo hwe my Ghana ni wiase nyina da dodo na so ebeje ntete wo ho afa universities ahodo ene enkwala de nyina no ebi kọ ho ntino maye mo na baso unya nipa se na se wo boa o mining kan kwa sapata
enti no yema ne mo ene yode wahwere bia no obi nyame hira obi aya no obi nti ase na bi say ya won kwanko che wotumfo nko no so ye bibi ene ma de hye wo my Ghana mu wo hwe sane a wo kire se wo boa e ma asumdue boa my Ghana ha se no wiase afa na nyina da na otimi boa na pillar of peace nti wo de bo na ba so ye se de wo fru duapa no e na ye pia no to de me se obi ya de na se wa hye ni nkunan an hye ni kutupa to de bia ya na bamboa bo wo se wo nipa sa to de bia na bamboa to de bia se minya ya na wo papa bi obi se ene wo keka won september bambo bu me chai wo se odi pia na bo na ba so odi hye ni nkunan nti no ye mo ye run ka ba so Ghana Link Services panyi kwankyerɛ for ya wo tia no aye radan so abia mo nkra nkranza de hye o nkranza de hye